باجار جاولخوی چت و دیکس ی سویسرای کو ما بین زیرین بفرداگرتی ده هاتی دورپیچ کرن جخوا خواراد به و مهوانداری فستیوالا بالون بای گرم دگه و بالا هزاران تماشوان و خازیار فرین دکشین سرخواه. دنا واوان نهروجین آهنگ ده کو و دیماهی و مهی بداوی بید شیست بالون هوای گرم و رنگین و گش جپانزده ولاتن دنجی بجداری و فستیوالینه او و بسر وان زیران ده بفرن کو ببایه کی تایبت بو فرینا وان بالونان دیناسین و فرینان بالکش دگه. İşte taybeti ya frina le çato daux eva ku em dikadin serê sibê bifirin. Em pi yek alî ve difirin û piştî nîro vedigerin. Ji ber ku bayên anabatik û katabatik piştî nîro ba tenê lê dora xwe dizivire. Thomas Spildorn ku frokevan şehrezay van balonان dibêjit bayê vê deverê taybet e bû firîna van balonan. Gawa ku tu bilindihaya erdeyê hemû pirsgirêk û hemû tangasiyên jiyana rojane ya me biçû xuya dike. û tiştê herî ciwan û xweş ew e ku tu di gel bayî diçî û dilivî. Tu nikarî wê pirêve bibî. Ew jê firinê dijwar û balkêş dike. Li bîstûseyî vê mehê hindek ji van balonan neçarman ji ber bayekî bihêz û dijwar geştên xwe rawistînin. Lê ahenga wan roja din bi tevahî û ji nû ve berdewam kir. û xelk jî pê re dilgeşin. Hêlîn Sindî, Dengê Amerîka.